پاکستان چینہ برآمدات 100% گیشی ریکارڈ کنک بتگ گستگی سال مقابلہ رواں کی سال ستمبر پاکستان چین برآمدات مجموعی مالیت $650 ملین بتگ گوادر پروئے ردا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان نی بگا چشنگ بتگی نوکتری رپورٹ گوشک بتگ کہ ستمبر 2023 پاکستان چینہ برآمدات کل مالیت $650 بتگ گستگی مالی سال امی ماہ ستمبر نیامہ $174 ملین برآمدات مقابلہ 100% گیشی بتگ گوادر پروئے رپورٹ ردا ستمبر دنیا دراہی شراکت داری ملکہ پاکستان مجموعی برآمدات $62.46 ارب ریکارڈ کنک بتگ آئیے تا چین بار $4.20 ملین بتگ مالی سال 2023-24 اولی سہ ماہی مالیت نیامہ دنیا دراہی شراکت دار ملکہ پاکستان برآمدات $6.89 ارب دسر بتگ اشیا چین برآمدات حجم $729 ملین بتگ جو کہ پاکستان ہے مجموعی برآمدات کے 10.50 درصدین